Kwa majina naitwa Mrs. Florence Arama. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya wageni wa siku ya leo. Kutoka jana hawa wageni wamekuwa pamoja na sisi. Kuna wengine hawa ni watoto wenye tunasaidia kwenda shule. Kuna wengine tulisaidia jana wakaenda na tukatumia pesa karibu 1.2 million kwa shopping yao. Na ni watoto wengine ni mayatima, ni watoto wengine mapato ya wazazi wao iko very low, na ndiposa tuko na wengine siku ya leo. Na hawa wote vile tuko nao siku ya leo, tumewasaidia pia, tumewalipia school fees na tumepata kuwafanyia shopping, na shopping yao ndio hii kwa hapa mbele yao. Na ni watoto wenye tulipata, ni watoto wenye hata ungeweza kukaa kwa nyumba utulie. Ndiposa maana tulipopea bursaries wale wengine, tulikaa tukasema wale wenye mapato yao ni chini sana watafanya nini. Tukakaa na mheshimiwa tukasema lazima tuwasaidie nao wakaweze kwenda shule, maana marks yao ni mzuri. Ndiposa unawaona hapa siku ya leo, na tunashukuru maana walifanya vizuri na tunaamini wataenda kufanya vizuri wakati wa kufanya form 4. So kwa hivyo wametuahidi wataenda kufanya vizuri, na tunaamini ya kwamba watoto wote wataenda kufanya vizuri. Some of them ni mayatima kabisa completely, na wengine wako na single parents. So kwa hivyo kuna challenges, na hizo challenges tunaona ni vizuri kushirikiana pamoja, tukashiriki pamoja nao. Hata sisi, mimi na mheshimiwa tumetoka katika familia ya chini. Mheshimiwa aliwachwa akiwa class 7 na mzazi wake, akawachiwa baba, na mimi mama yangu aliwachwa kwa matiti, akatulea akituambia bila aliteseka. So kwa hivyo tuna ule undani wa mzazi kuacha mwingine, tuko na ule undani vile watoto wanateseka wakiwa hawana wazazi wote, na hiyo inatufanya tunakuwa na huruma kwa wale wenzetu pia. Hao watoto wengine walikuwa wanapiga simu, kama huyu alikuwa amepiga simu, anaweza jielezea, akapiga simu kama tutaamka mapema sana, akapigia mheshimiwa, na vile alipigia mheshimiwa simu akamwambia yeye ni yatima, hana mama hana baba. So kwa hivyo na akatumia mheshimiwa message. Mheshimiwa alichukua jukumu, akatuma watu wakaenda wakachukua huyo mtoto, wakahakikisha ya kwamba kweli ni ukweli vile mtoto alikuwa anasema. Sometimes inaweza kuwa ni hoax, wengine wanaweza piga simu wachifanye, lakini sasa watu wenye walienda wakakuta huyo mtoto kweli alikuwa ni yatima, ndio wakaweza kumleta. Hatungemtupa mtu, utupi mtu mwenye amekukuchia kwa hitaji. Wale wako na mahitaji waendelee kutoa maoni yao, yani waendelee kutoa sauti zao kwa viongozi, watawasikiliza. So kwa hivyo wanaponyamaza watu hawatachua. Kama huyu kijana angenyamaza, mheshimiwa angechua kweli? Hangechua. So wenye wako na mahitaji waseme, na watasaidiwa na viongozi wetu, maana viongozi wetu wamechaguliwa kusaidia, watasaidiwa. Watu wa Nakuru Town West Constituency, mpeleke watoto shuleni, sababu mheshimiwa amejitolea kuwalipia basari, na basari inatosha, na lazima itoshe, sababu kuna hesabu vile anapanga na inatoshea. So mheshimiwa si mtu wa kupeana hivyo tu mara moja hivyo, lazima ajue watoto wake ni wangapi, lazima ajue pesa yake ni ngapi, ndio apange namna hiyo. So kwa hivyo watu wa Nakuru Town West Constituency, msiweke watoto nyumbani, waende shule wakasome, ndio tupate wakuwe viongozi wa kesho. Kama siku ya leo tu, ile pesa tumetumia ile kidogo, tunaweza sema kidogo tunakuwa ya familia, tumetumia karibu 500,000 sababu ya kufanya shopping ya hizi vitu. So kwa hivyo na mahitaji ingine kidogo kidogo. Kwa hivyo ile pesa tunapata tunaweza, yani tunacharibu kidogo kidogo na inatosha. So kwa hivyo si ati tena tuko na sisi pesa yetu ya mfuko hatuna mingi ile, lakini tunaweza ile tuko nayo, Mungu ametubariki, tunaweza kushare na wale hawajiwezi.